fix the country and sem no Roman Catholic father be about Bonte Edna no edisema abebata won se ono eso epe anase no kondo crap say fix the country bra eso se wo muka demonstration no so enu ho beji mu bi call demonstration no ebi ne so for what this sem no etuja through one of the media houses na just say all kasa no kira was say ebre so na Efia odo as one of the celebrities that won fix the country campaign anymore so wo so no more crowd so wo mo demonstration so a wo mo tonkra na wo fa inviting them be say so no so be so won nyira mu bi ba na won kira ban we say nya bi wo a so oh my god ma enkoye kra that want me any also for interest nation I say sa wono so wa konya want me enkase bi etinete wono so etai wo mo echi a ebre nya bra no bia no se ba ekwan be mu no mo mu demonstration so a wono so be pese obeko bi na Roman Catholic father here make no asem ni din abetoja Reverend Father Ignatius James ya as wono so den nsem de enti opese wonya ne sa ene kwa opese wono so enchira ban yi won se wode abetoja ne so for me ma me kasa enye tenten ye go tie Roman Catholic father yi ne nsem wode etoja ene se no de enkra ade amane Efia odo se ebe na ba no so wo mo ebre eso wo mo demonstration a wo mo to enkra efa man no se no de tuja ne ba ko resist na me kam se edmekwa boy chidom ema ede ejmaje ebe mo wo chat ye herbal center wo ya re no tele sifati bia ne bo modia na fa to mo wo maso ye na wo mtimi enso ase na wo so CPC ta wo babo community for mo numbers na ejegunu ana so promote kwai wo dance my anytamale ye ko tie Roman Catholic father impresses here the country there ye nim se emabuni ana ya je a ye esu se ye nda achen aye bleak ba bi e kono ase ani nheda nyefe papa ena ye sesa ye antenna no se be ya TV na ni be da ho ama ye da achen atumi akoso ahwe ne se de ese ahwe no father for mo de mo ho agimu ana gedi kan fine me pese mekia oduma efo nyina ene wonga omu ATM sabri min kase Roma sorry edin ho agi min kanisa asofo a ewo Ghana hade ho agi nia matro no ne me kan de efrimian kasa menchen enye asoro bi na ose menka enye bishop bi na ose menka enye sofo bi na ose menka de me kan efise me ye Ghana ni na sene o mampani ahye nyina nkura no ose ma ye nye ye ho behwade efo ne mo ye nye o mamba pa bibi ekoso a yebetimi akabie se papo boni o yebetimi akabie ntino ne meka ne matro eye ade a meka ne trust Ghana ni a ne ekoso no meso pese me di manu tu na ye nyina ye boa na Ghana be ye trabehwe ntino so busami a ne meka se nye asofo enomdom ho agimu na me osofo ignesu ya 1.5 ena me ye mafam die se Ghana ni ba o yo sofo ewo hinfa poten wadaroma me Roman sofo na sese no ma befie ma je permission befie be set up rehabilitation center ama ye nua no ma sebe omanya adwumu yare no ma omonam sebe o basa akese emfa obi a ho no ma je permission efini bishop ho se me ba na be si rehabilitation center ma ewo entronai ti se ni wo entronai achim entronai demonstration no fix the nation no se base baso won kan no moto nsafre wa obeba be join ni bi me ko papa bi 102.9 me na da na yes I no konkra dokra ansa na invite you by you o pese wo ba bia nkasa se omutu wo nsafre me sebe me onyame akwa atitru ba akwa metime no se me hye nipa nkuran na omaye ade a adi fa ahudie ani asumdwe bebre won iti nkuranhye mu na se omhu se on be so moto nsafre me a
oh ade me ba be hye won kra pa Any Efia odo say oto nsa afro we de be ka ho date no nya te ya say o free intronai Efia omra Pasha ombra here no father nti Efia odo se bra na muntimi ma demo no emu enyedu pa you me ba pa ka che no se me ba pa yo what na Nagasa also hunu sa oman no ebudi nchiba nyasa oh enemre ye wo mu Ghana ni biara enim se baby a Ghana ekono enya de papa MPP new NDC new wasofo bishop obi enim se baby a Ghana ekono enye na ya reho no se o ye mu bebre ni akukuduro a omutumi ka se efita etuntum na sakukuduro no ye nlie ntino ema Ghana ekọ bia boni a ensese ekọ me kan kwachiro sa ehun no a eti mu bebre mu no ama Ghana ekọ bia boni if you nim pass Ghana ni beni hon mo obetia gi akin se be Ghana ekono enye obi anim nanso ehunti akan wotum ana said so political class no so take advantage na sebe wo mu bu oman ko me kan ko na kiro o mu do hwe ehun ama o mu do mo se wrawre anum ama mo hu se estudia nim ekinu don pa no on be ye gimi nyo hu na anyesa kebane say na sabi social activists ewadura sabi opre empuntu abane kromu na enipa bi ahyeda bo ntimo po akokokun omuzi omkunu a ibiensi ye bonkofo tuo ewo ade takima abato bre akozizan enkofo ahyeda atimi akokun jebi dakwa sa abrante ye freno stage dondo sebi dondo ye freno wotimi bi no aka se nipa we na abome pa na mko yi na miye akozizan na ankosi hu because said a political class no omuni say esin bia ni enum ai betima ye hu can do them foko ebusuafo Roman father yi father Ignatius James ya onensemi odi abetu dwa na maga na fodo na abona baso se wa ya de pa se enkinim se Catholic church no wo de omota etete wo edifinya ma bi se na se wetimi aba bonten na wenye odo anytima edema ni mine na wo call it on say breso se wo mko demonstration de no ho bajim bia no kondo so de no bajim bi no say a good start at wo mo hwe nim say asofo awodo wo o my Ghana mu so edo mo bajim bia say face the country nya emebunu nkwa na efese Ghana ebebua mpenifo bebua nkwala ebebua ye nanan mo wo mo akenkrasi a wo mo etimi enko bebi ate so mo da edem ebetimi aboa ma se o man bebi epese ye hu se ewo dachi bi netimi edusa pepenso nti wakọ openi a mbebunu ya de mo preface the country also do no abedom mu bia ode no eka mu bi na say a good starter fata recommendation table for the akosi eno no face the country see anu Roman Catholic fathers nya edo mu ejimu bi won so to dey na wo ka afa ensemi ewo bon dia fata comment section na say pm so share video way on all the social media platforms. Follow TumaGH for Instagram, Twitter, so @TumaGH_, Facebook, @TumaGH. Makram, bye bye.